Ese byaba bishoboka ko ubutegetsi bw'Kinshasa bwamaze kugirana amasezerano y'ibanga arimo agahimano n'u Rwanda kugira ngo igice cy'Iburasirazuba bwa Kongo gitangwe burundu, maze abategetsi ba Kinshasa bikomereze kwishimisha ku butegetsi nta nkomyi? Ese kwanga ko abaturage ba Kivu y'Amajyaruguru na Kivu y'Amajyepfo batabona uburenganzira bwo gutora referendum byaba aricyo kimenyetso ntakuka cy'uko Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yamaze gucikamo ibice babishaka, umugambi uzwi nka balkanization? Ese amagambo y'abavuga rikijyana basanzwe mu mihanda ya Goma cyangwa Bukavu? Oya, aya ni amagambo akomeye aremereye yaturutse mu kanwa ka Musenyeri Donatien Nshore, umunyamabanga mukuru w'inama y'abepiskopi gatolika muri Kongo izwi nka Senko. Mu ijwi ryuje agahinda, umujinya ndetse no kwiheba, Kiliziya Gatolika yeruye yotsa igitutu ihuriro ry'amashyaka ashyigikiye ubutegetsi bwa Perezida Felix Tshisekedi rizwi nka Union Sacrée, yashinje ubugambanyi, uburyarya ndetse no guta igihugu mu gihe cy'amage. Reka twinjire mu isesengura ryimbitse ry'ibi birego bikomeye, dushishoze ku cyo ibi bivuze ko hazaza ha Kongo n'akarere k'ibiyaga bigari muri rusange. Musenyeri Nshore atangira ubutumwa bwe yerekana agahinda gakabije ndetse n'impuhwe afitiye abanyapolitike bo muri Union Sacrée, avuga ko ibyo barimo ari uguta igihe no gushyira inyungu zabo bwite imbere y'ubuzima bw'abaturage. Yagize ati, nzatangira mvuga ibyiyumviro by'impuhwe n'agahinda byanyuzuye, nsobanukirwa n'iri tangazo ry'abantu biyita ko bashinzwe kwita ku baturage. Kubera iki Musenyeri Nshore avuga ibi? Impamvu nuko mu gihe abanyapolitike b'Kinshasa bicaye mu byumba bikonje bahugiye mu kwandika amatangazo yo kwikiza no kwiyegereza ubutegetsi bw'iteka, igihugu cyo kiri gushya. Musenyeri Nshore yibukije isi ko kuri uwo munsi nyine abanyapolitike basohoraga itangazo ritagira epfo na ruguru, hari hamaze kwemezwa impfu z'abantu barenga 1000 bishwe n'icyorezo cya Ebola. Ibi ntibigarukiraho, yagarutse ku bibazo by'umutekano muke mu burasirazuba bw'igihugu, intambara ya M23, ubwicanyi bwa ADF n'imitwe yitwaje intwaro ibarirwa mu magana yayogoje Kivu. Muri uko gupfa kw'abaturage ubutitsa, abanyapolitike bo nta kibazo bibateye. Kuri bo nk'uko Nshora bivuga, abarwayi ba Ebola, impunzi ziri mu nkambi za Kanyarushinya ndetse n'abapfa buri munsi si ikibazo cyabo. Ikibazo cyabo ni imyanya ya politike. Ibi birerekana umwobo munini uri hagati y'abategetsi nabo bategeka. Mu isesengura ryacu, ikintu gitangaje ni uburyo Musenyeri Nshore atatinye gukora ku nkovu za bamwe mu bayoboke ba Kiliziya Gatolika bihishe muri iryo huriro rya Union Sacrée. Yashimiye ubutwari bw'abanga gusinya cyangwa kwifatanya n'iryo tangazo ripfobya ibibazo by'igihugu, ariko ananenga yivuye inyuma abo yise ko babayeho mu buryarya. Yagize ati, ndababarira abagatolika bajugunye mu myanda inyigisho zabo za Gikristo, uburere bwabo, kugira ngo gusa baramye inyungu z'ubutegetsi. Ibi ni ukwerura gukomeye cyane. Muri Kongo, Kiliziya Gatolika ifite imbaraga zidasanzwe kandi yagize uruhare rukomeye mu nzibacyuho zose za politike. Kuvuga ko abanyapolitike b'abagatolika bagurisha indangagaciro zabo kugira ngo bashimishe perezida cyangwa babone imyanya y'ubuyobozi ni ugutangaza intambara yeruye ku muco wo kugura abantu udashira mu nzego za leta. Bivuze ko amafaranga n'inda nini byarushije imbaraga ijambo ry'Imana n'urukundo rw'igihugu mu mitima y'abanyapolitiki ba Kongo. Reka tubisesengure neza. Kuki Union Sacrée yasuzuguye inyandiko y'abepiskopi? Mu itangazo ryabo, abanyapolitike ba Kinshasa bagerageje gupfobya imbaraga za Senko bavuga ko ari itangazo ry'abepiskopi bake. Aha niho Umusenyeri Nshore abahanduriye agakoko, akabashinja ibyo bita uburyarya bw'abiyita intiti. Nshore yasobanuye ibi mu buryo bwumvikana neza cyane. Yibukije ko aba banyapolitike abenshi ari abadepite ndetse n'abasenateri. Aba ni abantu basobanukiwe neza n'icyo bita umubare fatizo ukenewe ngo inama ifata ibyemezo. Iyi nteko ishinga amategeko iteranye, hakaboneka umubare ukenewe w'abadepite, ibyemezo biba bifashwe mu izina ry'inteko yose. Nta muntu uvuga ngo ni ibyemezo by'abadepite bake. Kuki rero inama y'abepiskopi yaterana igafata umwanzuro ihurije hamwe, abanyapolitike bakayobya uburari bavuga ngo ni abepiskopi bake? Ubu ni uburyarya bugamije kuyobya abaturage. Nshora aragira ati, n'ubujiji
bwifubitse uburyarya buturutse ku bantu bakagombye gufata ibyemezo birengera igihugu. Guverinoma ya Kinshasa rero ishinja Senko kugandisha abaturage no kwigomeka, ariko se ibi bifite ishingiro? Oya, Musenyeri Nshuro abibona nko kujijisha no kuyobya uburari. Uramusubije amaso inyuma mu myaka mike ishize ku ngoma ya Perezida Joseph Kabila Kabange, ubwo Senko yavugaga aya magambo inenga amakosa y'ubutegetsi bwariho, abanyapolitike bari muri opozisiyo babakomeraga amashyi bakabyina insinzi ndetse bakabita intwari. Nibo bantu bamwe nk'uko Nshore abivuga bakomeraga amashyi imyitwarire imwe, amagambo amwe, interuro zimwe mu gihe byabaga byibasiye Perezida Kabila. Ibi twigisha iki? Bitwigisha ko inzego za leta ya Kongo zidahinduka, ahubwo inyungu z'abantu nizo zihinduka. Senko yo yagumye mu murongo umwe, yanze amakosa ya Kabila, ubiri kunenga amakosa ya Tshisekedi. Abo byashimishaga icyo gihe nibo bari guhindagurika nk'uruvu, kuko noneho bikomeje kuza noneho bibagana, cyangwa aribo ubu bari gukora amakosa. Igihugu kimeze nabi cyane, igihugu kiri mu kaga, duhaguruke. Aya ni amagambo arimo intabaza, asa n'imbuzi ya nyuma y'umuntu ubona ishyano rigiye kugwa. Nshore arasaba buri munyekongo wese gukora ibishoboka byose kugira ngo asubize igihugu hamwe ndetse agarura amahoro. Asubiza kandi abashaka gucecekesha abashumba ba Kiliziya, ababwira adategwa ko nta muntu n'umwe ufite ububasha bwo guca intege abepiskopi ngo bareke gufata inkoni yabo y'ubushumba, ngo bakore akazi kabo ko kuragira intama zabo zibabaye. Ngaha ibintu bihindura isura, bikaba biremereye cyane. Iki nicyo gisasu cya kirimbuzi Musenyeri Nshore yateye mu kiyaga cya politiki ya Kinshasa. Yibajije ikibazo abenshi batinyaga kuvuga mu ruhame: ese ntihaba hari amasezerano y'ibanga hagati y'ubutegetsi bwa Kinshasa n'u Rwanda kugira ngo bareke ibyo bice byigarurirwe bikomeze kugenzurwa n'undi, maze abategetsi b'i Kinshasa babareke nabo bibere mu mahoro yabo, bikomereza imigambi yabo uko babyifuza? Uko no gushinja guverinoma ya Kongo kugurisha igihugu, impamvu atanga irumvikana cyane kandi n'isesengura ryimbitse ry'ibihe. Gukora kamparamaka cyangwa amatora ya referendum muri iki gihe igihugu kigezemo udashyizemo abaturage babarizwa muri za miliyoni, no kuvuga barirwa muri za miliyoni bo muri Kivu y'Amajyaruguru n'Amajyepfo, kuko hari intambara cyangwa inyeshyamba, no kwemeza burundu na leta ubwayo ko ibyo bice bitakiri ibya Kongo. Niyo mpamvu yagize ati referendum muri iki gihe ni ugushimangira no kwemeza balkanization, no kuvuga ngo ni uguca igihugu kukagicamo ibice bidafite ubwigenge bumwe. Ni ukuvuga ngo Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ikagira ubwigenge kwabyo, ndetse n'ibice biri mu maboko ya AFC M23 bikagira ubwigenge kwabyo. Iyo leta y'i Kinshasa ijya mu matora yirengagije nkana umubare munini w'abaturage bo mu burasirazuba bwayo bayogojwe n'intambara, iba yeretse isi ko itabakeneye. Bityo rero nk'uko Nshore abisoza byemeza neza, niba hari umuntu uri gukorana na Kagame cyangwa u Rwanda mu gucamo Kongo ibice, si Senko, ahubwo n'abategetsi b'i Kinshasa ubwabo bahisemo kwibagiza iburasirazuba kugira ngo barokore inyungu zabo bwite z'amatora ndetse n'ubutegetsi. Ese wowe urabyumva ute? Aya magambo ya Musenyeri Nshore arasiga politiki ya Kongo yambaye ubusa ku karubanda. Yerekanye ko kwitwaza umwanzi w'inyuma ari urwitwazo gusa rwo guhisha amakosa yakorewe imbere mu gihugu n'abayobozi badashaka kureba kure cyangwa kwitangira bene igihugu. Ese niyo sacre iraza kwihimura kuri Kiliziya Gatolika nyuma y'uru rwamo? Ese abaturage ba Kivu y'Amajyaruguru n'Amajyepfo bazemera kugirwa ibitambo by'imikino ya politike yo mu biro by'i Kinshasa? Ibi nibyo tugiye gukomeza gukurikirana mu minsi iri imbere. Niba iyi nkuru igushimishije, kora subscribe ukande ku nzogera kugira ngo utazacikwa n'amakuru yacu acukumbuye mu karere k'ibiyaga bigari. Ndabashimiye kandi ndabakunda. Bless up.